4 industries ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝ adagidi nangna enter to mutamda nangona kaidongda regret oiroidaba nangi punsida nangna patience leiba tarba hard work to botarba adagidi matamgi matungina right things apply to botarba wealthy shoidraba industry ne sigi mari se kaigino hantamda long term da ne focus to ko do myam sigi wealth haiba potse asengbo wealth haiba potse nongmoda lakpa natte nongni de lakpa natte tha amada lakpa ne tha ni de lakpa tha taruk de lakpa natte sigi potse build to mutamda brick by brick decade kya ama changi ne sigi potse semang mutamda adugi poto hojikti Instagram gi flashy over life myam sing da kai do won gi haima da youth myam sing da ngasai gi wealth ta sing na nongmoda ga build to bungamba thani da ga build to bungamba ja ta moi da sigum pot ama pdf sigi potse sigi motivation ja motivation hai potse afo pone but sigi potse di nangon the wrong way the mislead to motivation aduna sigum pot myam sing youth myam da hani ja sigum pot myam sing jan laptop piru aduna long term the focus to bio long term da heng nangon da nangna heng fazana honara ka nangon da seng na nangon the right way the income generate to kadaba multiple income streams hemba yar kadaba nangna pasha kya ama tan ba yar kadaba pot to sido ina focus to bio chakmane ai jo du makta focus story ni legi di miwe kya am so du da heng tholak ka dori bo entrepreneur myam sing successful work ka dori bo myam sing je sida mage mana dream achieve to work ka do myam sing je hojite huna focus story sem gala ini aduna short term the focus to long term the focus to Instagram hai post di Instagram da everyone is rich miyo punamang loi rich ne hoji kan de ai shi tawi shi mai tawi but reality nang na ma kai dawi have kim khang manate so aduna taseng nang ngasi haijar kai gi experience tagi ai samang horaba ai samang industry changa amatung da then ai gi experience to man dai share to jarket so quite first up kari industry no hai tardi e-commerce industry se sigi demands the always skyrocket oirakani internet na lai fau internet na exist to fau skyrocket adum oirakani ado internet sigi karam kanda internet logini have koi niklam haiba ngamate internet have se dum lai durobne internet na koi world connect tawine internet ki through the ninga si koina mayam si the youtube tholaiba dagi di instagram tholaiba mayam koi connect tawba ngam mayam sinja internet tagi aduna internet have positive grow oiba saru khadani ayam boy ka du mayam sin sidai hen ba ano ba idea kya ama ano ba technology kya ama hangala ki duine aduna sidai se limitation thambigano e-commerce have positive sidai se right time have high believe this is the right time hojik sidai se nangna e-commerce business to focus to matamda nangun da kana ba kya am lakana e-commerce hai poche kainam da mina e-commerce lak matam drop shipping kitan khalle no drop shipping dagi hena drop shipping de hawdoro sui half drop shipping hawdoro sui adagi dina sagi product kyam pu thoga sigi post dagi launch to raga marketing right way to matam you can generate sales hojikan de Instagram hai di paid advertisement of the tar no paid advertisement pa salai de hai tar su content marketing de hawraga nang sidai se right way hai di post demand se kaino khanga kanda nang sidai se grow to bu yar quite important we poti every industry the e-commerce manung de su makhal khaidu ini so e-commerce manung de e-commerce hai ka puna ma e-commerce wala pa ya poti e-commerce manung ju thugai akanda mache tarakan sigi industry textile gi industry dagi food industry adugi industry adagi industry myam khaidu reine si manung na khalaka doine adubu aina hayu je quite the best solution di any industry de nang changma matam da industry je thugai rakanda na hayu je where is the money je thidu say some time the example the fitness industry has it nang logic fitness industry de changni hare but fitness industry jam chaw se gym hangwa mi lai personal trainer lai dagi di supplement yon mi lai dagi di gym equipment yon mi lai yam lai greb gym dagi gym da invest to mi lai gym da real estate sana mi lai yam lai greb but where is the money kai da paisa lai gi have post ne yam toin hang ma darkar lai habdi nang gym owner oi ai loi mak tau gi hayya ba gym owner su oi gi si ju tau gi habdi nang on tam lai roi ba but yam na smart move oi gi da where is the money se samna hana money je kai da lai thigala ko matam da quite for the fitness industry da supplement yon ba kangbu da money im lai supplement bu thoi ba supplement sell tor ba kangbu da lots of money then equipment sell tor ba kangbu da lots of money adagi di gym da real estate provide tor ba they make a lot of money so do ta de khoi na ji khang du je money je sida lai re hai tar di akoi gi smart moves adu calculate to thoni si mafam je lai tar di let me invest in this part just an example in the page e-commerce su hadi nang thirak pa matam da home decor da changera amada changera nang oidu je sukna ta gi macham ka dani macham ka khan gar lore haubuga loi mak tawni hablete macham ka du nappa khanda adugi segment da gap macham thira lore gap macham thira du gap to fulfill to lore adu stage da munana mu competition lai ga tega to lai tari competition lai tre aina khanba ai kari gum ponam khaning competition sula lai tamam khan gi hai tardi nang khwai da gi wrong move ne long de competition lai ta pot hai ba se mingon de awareness lai triba demand and supply lai tri pone already competition lai from the changu but do you the gap ama thiyo simple ba gap am thira ga du gi paisal la ka du gi problem do solve to go da problem solve to bhai ngau lai ga no simple oina thamu kari gumba nang gi new way de new things mingon da kana ba bi gi da what am industry ma khalo adu ga na ngona money ki am generate to aduna e-commerce hai pot se
anyone can start. Yumda famna, adagidi any place dagi travel to bami oishunu, dagi 9 to 5 job to bami oishunu, howdokning have the howdok payarm. So they say no changi the step kharchang, do step to kangaloi. So first thing is e-commerce. Second, the real step. Why dagi pashalaiba? Aina business experience la akanda business sum tawakanda paisa gi investment maram da khanga kanda money gi returns sum khangba horakanda why dagi paisa laiba why dagi real wealth create to from se real estate ne real estate se asset ne land on to wing nga land yam no on to wing nang net worth se wang khalakani kaino land have po se appreciation yam wang e magi only growing ne mano oil kaduna kai right selection to tardi karam from the select to gani karam from the land lai gani karai da lai tardi si 5 years ta career kan 6 years ta career kan khangba ngam tardi nang adugi idea du nangi kokta yaw adubu khanba ngam dradi yam sola bane adugi market to imagine to ngam tardi market to location ngam tardi nang right way da nang na pasha khar nang leijaba po to invest to tardi adugi po to nang da kedong da manghala aroi aduna real estate have a the everyone should invest. Quite first, the land on to tardi, you can make lots of money. So you see no doubt ne land have a post quite a precious way, quite a demand of population the everyday growing music which no monomagi population sum yam kalane. Aduna sum land demand sum hingaling sum hingaling. Aduna see from the sangbangam tardi, you can make lots of money. Adu real estate you need to one class under ke course under ke but shima kangam shigi industry sangma you will never regret. Third, manufacturing industry. Manufacturing is sum aina yeng kana in study tor khanda aduna boy isa mak choosing manufacturing industry sangai ni causing manufacturing industry sagi setup tor ko doi mem si manufacturer sangai chicken lots of money adugo society de am kana ma pot am oire aduna aina fazana study tor mutungda menu akoi gi lamdam na liar se kai gi no haim ta dagi di Gujarat housing every most of the manufacturers at Gujarat are located way si pot se kai gi no haim da Gujaratis me am sing the manufacturers sangal ai jing moi da paisa kyam well kyam not even marwari phone tip moina paisa kyam generate tori everything produced tori material oishunu photo frame oishunu adagi di kenu oishunu machine oishunu adagi di plastic oishunu any kind of thing sigi pot me am sing Gujarat yamana manufacturer me am sing loi food ki machine oishunu loi located oiramani so sigi pot se kai no haim da ai khoi gi north east khoi gi manipur da sigum pot se jing jalak paisa lak pagi lambel se koi sungi thidre kai no paisa jing jalak pai wari se mi tawde khoi gi only paisa pu tu ba saruk chine koi no oi pot me am sing aduna ai khoi gi lamdam da su rich oi ge khoi lamdam da su jing paisa tang khalak ke kai dor ke hai tardi manufacturing industry setup to wem darka tai so isang hai ko manufacturing industry paisa lai tana dagi di government stable loi dana adu loi khange loi lei ringa tane adubu nang na hainingi po sigi pot mem singe lei nang to da tardi nang gi punchi to kumai hing do but to da di sunga ade setup to da be the new ideas pu thok da be ade ko is new ideas new manufacture setup to ra matunda then only ko no wealth asing ma june to bunga any industry nang na the manufacturing to ba ho tardi textile oi bi ai adagi di food oi bi ai adagi di machine oi bi ai any mafam fam du gi nang ngam jaba nang to bungam ga da adagi di plastic oi bi ai adagi di packaging oi bi ai singu manufacture to ko matam da mi oi kya ma dagi jingba lak tu ni nang nang home na prekon da market low du aduna sum yeng kan da paisa yam lei mafam je manufacturing industry ne kai gi no am da manufacturing industry se like da kana ba se kai no am tam da nang nga sagi manufacturer low matam da di nang retail da chatpa matam da nang gi product se already maron na price kyam yaw lakh khabani price kyam yaw lam du na den nang retail adu ne but adu bu nang sana nang gi manufacturer tham da tardi se kana je society ju kana ni adagi di employment rate nang na thabak pi bi hengal ani adagi di nang na sidai sida mu nang gi retail tham kuma tam da nang hena yon ba ngama ani adagi even wholesale da nang hena masagi mapan da gi export tor tang na export tor ba mem sing je tang nang sagi akoi na import tor mem sing ga akoi lom de puthok tar di sigi problem solve to ngama ani aduna manufacturing industry se kai dong da regret oi sigi soi tung ana sem da ki ge aduga last but not the least finance India ki top industry top leading industries is finance ne finance hai ba pot se paisa da lai bane paisa na paisa tan bane aduna everything hojik to remember finance agi finance how na koi paisa tan be adi loan lo na koi paisa tan be adi loan lo hojik ki business ki loan thoi adagi adu ki loan thoi adagi loan thoi ngata ne finance hai pot se koi study to everyone business to do me shu oisunu business to me oisunu finance lai taraf auda finance ki maram da koi khang badar ka tai finance koi understand to kare kamai na money se work to kamai na capital ja koi na kamai sagat kani kamai na karam from da koi invest to gani have everything ja finance lui lai bane aduna finance ki industry sang tardi akoi de kana ba kya amne lakta adubu shidai su play smart hojik ti scam to ba kya amni hojik ti mang tak ba kya amni dagi hojik siran turan to ba kya amni jail chang ba kya amni finance ki line da lai ko matam da ko aduna si myam sing loi khangna matung da play smart nangi money se kai de invest to gani karma industry nang changni hai posit mun na khandu aina interview mi matam da billionaire na hai kwai de important oi pot se kai no hai lo tamo nang lo gi maram da khango and then sales hai shigi pot se am important way
So sigi misingje akoina khanga kan si singje khangna hoi ta business to ngam pote si myam singje akoina study tawra matungda I have this days ayu jik sim aini ngasi sim industry mari hai ka nang chang ya pote quite first nang jik to godab jai khangdo karam industry changni manufacturing da karam karam makhal gi industry lai real estate da kai kai tawbe ai adagi di e-commerce kar kari industry khan bi ai dagi di finance da kamai kai kai tawbe ai khandu khanda nang na sada hangjo where is the money where is the money the focus to aduga si mafam se lai re ha kan second macha am khak pai ga damne that's how you're going to start adudagi haura matunga then mathang ko na loi sandok haubuga loi mak sandok ke di ya potim tapna you have to build brick by brick aduga loi selak pada e-commerce business ta interested oi biba dagi di real estate ta changning ba manufacturing industry ta changning ba adubu kamaina haudok ko dagi kamain to go dagi khang da changdi changning ba adu itardi ai makhada link hapsaram ge stage da form fill up to biro adu ai ge team dai call lakani aduga if you are fit then you are welcome to my university ai university chang ba yagani aduga stage da shana kai dogani kamai to gani shana serious oi mi kitang fill up to biyo ko have this limited sit ni aduna stage da anyway stage hen ba kyam su pujar ki ge mayam da thank you very much